Okucondoza nikworeka ngu abantu abamwe nibaita oburwaire bwa kubiire niburagurwa baitu aha bw'omuze gw'abantu obutakyebeza burwaire oshanga kyarengana omuntu yaafa. Abashaho nibagira ngu endwara enyingi wazimanya bukiri kare, abashaho nibabaasa kukuheereza omubazi reero omuntu agumeho. Dr. Kenneth Mpumuzibwe nashoborera emigasho y'okwekyebeza bukiri kare nkaguma aha muringo ogw'okukyendeeza endwara ezitarikuturirana kurehuka kwita abantu. Endwara enyingi tiziri nk'omushaija ngu oteerwa ensiri, orumwa ensiri nikyo akaruhurira waagira omuriro. Nka puresha na shukaari waaza kuhurira nootandika kukushanyarira niyo yamazire emyaka 2 omu mubiri gwawe ogirwire. So nitugira ngu omuntu aija kare akakyebeza okamanya ngu endwara egi eriyo neija. For example nitubaasa kugira ngu shukaari wotakariire teshemereire kurenga obucweka 7. Tumushabe Miriya Community Health Extension Worker nashoborera ko abantu abamwe barikutiina kwekyebeza ahabwa abantu abo barikureeberaho ahu yashoborera ngu obwa hati gavumenti etiireho omuringo gw'okuhika omu bantu okureebuka ngu bayekyebeza bukiri kare. Abamwe babembatiina oshanga omuntu nagyendera nshonga eyooriyo yabiireho kagira ati nanka kuyagiireyo bamukyebera bamugira ngu arwaire shukaari ninga puresha, hati nawe oshanga yagira ati nanka kuyagiireyo barora bamukwatamu puresha na shukaari niyo mwete ndakora eki tindaze. Ahabw'okutiina esente z'okukyebeza abantu abamwe nikibaremesa kwekyebeza obwa hati ahu abantu bakirikwetaaga okwegyesebwa okureebuka ngu baguma nibeekyebeza nk'oku Junior Kansiime arikushoborera. Abantu nibatiina kushoboza ningashi eki bakweta costs omu rujungu, batiina kushoboza aha magara gaabo bo bareeba ngu esente kakyaka biine ngu nibabaasa kugumana kukabakorera ekindi kintu kubarabe nibareeba nibabaasa kuba nibatuuraho. So bo nibareebeka ngu amagara gaabo yabusheesha nikyo eki tutakwenda kuza omu irwariro. So eki twakubaasa kukora kureebeka ngu ebintu ebyo byarugaho okurabamu tukegyesa abantu. Kurugirira ahari Kene Majwani nashoborera ko bamwe abantu batiine kumanyisibwa kumara aha bikwatiriine n'okwekyebeza amagara gaabo. Abantu abingi nindeeba ngu abingi nibarema kukyebeza actually nibo batatiinire kwonka nibarakinga information y'okumanya ngu obuheereza obu buriyo ninga endwara ezo zibaasa kukwata omuntu zibiteganise. Then abandi nibarema kukyebeza ahabw'okugira ngu nibakira kugira bias ninga negative attitude. Dr. Kenneth Mpumuzibwe nashoborera ko amahanga gamwe abantu abakuru barikuhangaara ahabw'okwekyebeza ahu yashobora n'emigasho y'okwekyebeza bukiri kare kukiri kuyamba kutaasa amagara g'abantu. Nka Germany eine inverted pyramid of growth. Abantu abakuru mbakira abantu abato. Ahabw'eki because wakateekaho system ya health insurance kugira ngu buri muntu nakyebeza atakarwire buri mwaka notakwereka kadi ojya oti nyowe okukubanza nkakyebeza ndi amagara gange garagati. So akyeza kukyebeza oshanga ngu omuntu bashanga amakaka asiisikaraho bakatambira bukiri kare. Dr. Kenneth nahabura ko abaana biine kwekyebeza omurundi gumwe omu mwaka kandi abantu abakuru beekyebereza oburwanyuma y'amezi 6 obwe baba batiine endwara yoona ei barwire. Ogu nagumizamu kushobora endwara ez'omuntu aine kwekyebeza obutosha. Dr. Kenneth Mpumuzibwe yashaba ko gavumenti obwa hati eteekamu amaani omu kureebuka ngu abanya-Uganda batunga health insurance okwongyera abantu omuhimbo gw'okwekyebeza n'okuragurwa kurungi. Kyebeza kare amanya amagara ge kandi tukikwetaagisa ngu obanze oshaashe ningashi ofune pain then obwene kwija omu irwariro. For example nitwencouraginga ngu okukyebeza oku kushemereire kuba kuri yearly omuntu omurundi gumwe wanohurira ngu iyo bakakukwatamu ndwara toigira ndwara y'orwara at least omurundi gumwe omu mwaka. Abantu bicweka 43 abakuzire nibo barikwekyebeza batarwire kandi abantu bicweka 56 tibarikwekyebeza baba batarwire. Abashaho nibahabura abantu obutosha okwekyebeza bamanye amagara gaabo kugari kandi abaine oburwire babaase kuburagurira bukiri kare. Ndi Olivia Kansiime aha Tayari West omuri Mbarara. Actually, yeah.